TTAADC ni school rogo KG-1 KG-2 tai CLASS-2 ni Kokborok bijab rogno chabnani tini kaisa kok chablai mung panda songsajaka khumulungni Kokborok tai UIL department ni conference hall nogo Kokborok and other indigenous languages TTAADC khumulungni jugali mungbai songjak o panda o teiphangni manjaka Rwng Bedek ni samungserphang adong Robindra Deborma Manjaka Haba Karja Linguistic Officer Binoy Deborma tai Professor Dr. Sukhendra Deborma no khoboi Kokborok Development Committee ni joto nangnai songnai adong ro Malai bani bisa kiap Kokborok Haipana nangkuk mani badanya tini meeting semaro Malai Panda Khaikha karena sekarang go kaina hai television new academic session hai dong ke aboni sekarang no seung je tau je sema remsa thaka taklai rem nui urem ni sekarang no television masuk ko katamo seung taibo student roma rung student no chini rung nogo khatun khaja khatung ma bage seung KG-1 nisimi chimjari turun mangkai KG-1 KG-2 nisimi chumbako turun mangkai sini student new student betul paling naik apa ya pemborang naik kelas 1 tanggai remsau jokon ya pri digonang apro or KG-1 KG-2 no padlu bu rat kelas 1 tangangkai je kosto nangai কিন্তু oro যদি KG-1 KG-2 ni simina butangan kai onekta bini kosto kori nai ka abor no wan subuino seung kini oro aja meeting mari jatini writer mono sini text committee ni ngotra waktu jabayo gabongi suggestion baino sini thinang ni sini pusabati ro sini next generation ro no sung bola matui sing borok komungi man sinero komon ku kong ni bising kuno borono bebak no kong ni bising tin joton sikubayo sibayo aro thousands and thousands lakhs begitu ke abrono wan subino tini singoro meeting rinjaka sini correspondent pun to kakai cingabo masalahnya sing biskambata monahatai abo semua salahnya baik sing efektif mana tebo kaham kai Sini mo Kokborok bijab no, antoto अन्य Bengali English ba अन्य baik, sung compare kaya, competition kaya, teba puskang lo agak thamana bagai, norni, belai keno, torkar tomo, abang nupi no kisah jotono, share kele kele, amo mikir bilang.